ibaze n'ingana twari twazindutse kugira ngo dushike ku isoko kare niko mbutax igira kandi usanga ashaka kudushorera ibi biharage wihende ngo uvuge ryabeye nyene tugwiza ko naka batatu no wafata ikiruka gikuba gatatu nabandi ngomba atari ubugombe ko none se abanyabugo ntuzi ko ibi byose biriko biraba igituma dufise umwimbo muke ni kubera iki abaroberi baruzuye nimba imigezi barayikamije nimba barayikebereje hehe ntavyonzi muke ibi byose n'amakosa yaho kandi bategeza kubyishura ibyo bintu urimo kuvuga ninde utaze ko izuba ryavuye muri aka karere ikibazo abaturage abivugo bagize nacyo bahinzi bacu bagize twese muri aka karere cyo twagize kubera izuba ryinshi ryangize imyaka mutakuye ama mtakuye barafiki ni aye ndagupimire urabiro ngahe shofu kandi rero tubyumvikane hakiri kare utarangora ubu igiciro ni incure zitatu bihe biragoye uruzuba imwimbu muke vraiment kuna shida basi nilikuwa nasema njoo niwafikisha hata basi kusoko juu mnaona mko na mizigo tena juu iko makali nikasema nawapatie lift nyi wawili kubure twende tuniwafikishe pale mbele shofi urashaka kuduha lifuti ndio kuko utabeshe ni lifuti ushaka kuduha ndio juu na mama mimi namjua nilimwona kabisa na ngamjua na zote leta maragi wahagaze kuri wamenye ndio mama nje mama Rusangi nampenda sana mama Nene kwa sema ni basaidi basi maisha ni kusaidiana basi mwaijua jua shalta ma probleme magonjwa ndio nasema niwaingiza sini bafikishe pale mbele. Urabona amahirwe aruje kutwimisha n'urugendo dusigaje n'imvune twa dufite n'irizuba. Oya rwose imana rwose bintabwo ari. Kusaidia basi maisha ni kusaidiana.